Muraho neza inshuti nziza bavandimwe, twongeye kubaha ikaze kuri Secret Channel. Noneho iyi video y'uyu munsi tugiye kurebera hamwe amanota y'amamineri. Tugiye kureba amamineri atatu. Muri video zibanza twabonye amamajeri, tubona G major uburyo ifatwa, tubona C major uburyo ifatwa, tubona ndetse na F major uburyo ifatwa, tubona D major uburyo ifatwa, tubona C major uburyo ifatwa, tubona A major uburyo ifatwa na E major. Twabonye yuko bifatwa mu buryo buri open cyangwa se bufunguye, kubera yuko twabonye yuko ari amanota uburyo yafata, hari imirya uba udafashe, udafashwe iri open cyangwa se ifunguye, uri mu buryo buri open. Noneho tuzarebera hamwe twabonye yuko mu manota 12 harimo flat cyangwa se sharp. Amanota y'amasharp cyangwa se flat tuzareba uburyo bayafata. Twabonye mu buryo bufunguye, kuko flat n'amasharp bisaba kuba ufata amabare, kandi ku mutangizi uramanza ukamenya amanota. Ibyo biba byoroshye kuko amabare ashatse gukomeramo gakeya, nkuko tuzagenda tubireba. Noneho reka turebe amamineri yibanze yariya amakodi. Twabonye yuko buri note ifite major ikagira na minor chords. Ni ukuvuga ngo rero nkuko twabonye G, tukabona C major, tukabona D major, tukabona F major, twagiye tubona uko bifatwa, tukabona A, tukabona na E major. Tugiye kurebera hamwe noneho uburyo bafata minor chord ya E. Twabonye yuko root note ya E ibiri hehe kuri uyu murya wa mbere ubanza, kubera ko ni nawo bita E. Ni ukuvuga tugiye kurebera hamwe uburyo bafata minor chord yayo. Ni ukuvuga ngo uburyo bayifata rero, ubundi reka tumanze turebe uburyo minor chord na major chord bitandukanye. Tugendeye ku buryo zikorwa cyangwa se ziba formed, biratandukanye. Major chord ufata 1, 3 na 5. Ni mu mibare, tuzareba uburyo babibara uko tuzagenda dukomeza kugira kwiga. Wowe umutangizi bishobora kukugora, ariko wenda umuntu warusanzwe ucuranga, warusanzwe uzi amanota, ndabivuga akabyumva. Noneho bitandukaniye na mineri, ubwo ngubwo 1, 3, 5 ni in major scale. Noneho aho bitandukaniye na mineri nta hangaha. Mineri ufata 3 yo muri major chord ukagira ugakora flat yayo, ukaba ukoze mineri. Mba wari ufashe major chord ugafata ya 3 ugakora flat yayo, ubukoze mineri. Urugero nko muri inota rya E major, muri inota ryayo 3 ni urutoki nirwo rufashe kuri 3. Ni ukuvuga nidukora flat yarwo, uburyo bakora flat tuzabureba. Ni ukuvuga nimba mfashe iyi nota ya G flat, ni ukumanukaho rimwe, kumanukaho semitone. Tuzabireba semitone na tone, ni ukumanukaho semitone. Ni ukuvuga nimba nari ndi kuri G note, ni manuka nkaza aha ngaha, ndaba nkoze nari ndaha, ubwo nkoze G flat. Noneho bitandukaniye na sharp, twabibonye mu manota ya mbere abanza. Sharp yo urazamukaho rimwe, uzamukaho igice, ubwo ni ukuvuga ngo ni semitone nanone. Wabibonye? Nimba twari turi aha, turaza aha ngaha, tube dukoze G sharp. Tuzabireba. Ni ukuvuga ngo inota rimwe rishobora kugira amazina abiri. Nimba iyi ari G, tukaza hano G flat, iyi ngiyi yahe ikaba ari F, nitumanuka aha ngaha tukaza aha tuvuye hano kuri F tuza aha,
turaba dukoze sharp y'iki y'iyi F, kandi wibuke yuko twanabonye yuko ahangaha ari flat y'iki y'iyi G. Ubwo urukumva yuko iri nota rifite amazina abiri, ariko ni amazina abiri ariko inota ni rimwe. Ni ukuvuga ngo nituva hano kuri F tuza aha biraba F sharp, nituva kuri G tuza ahangaha biraba G flat. Ni ukuvuga ngo iri nota ni F sharp rikaba na G flat, ariko bikaba bivuga kimwe. Ni ukuvuga ngo G flat na F sharp bivuga kimwe. Murakoze cyane. Aha noneho nibyo nari ndi kubabwira, nimba twari dufashe G I mean E major, tukaba twabonye yuko uru rutoki rufashe kuri gatatu muri ya mibare nababwiye 1 3 5. Uru rutoki nidukora flat yarwo, ni ukuvuga ngo turarujyana hariya ruguru. Niturujyana ruguru birarangira rufashe ahangaha, tukubona yuko ndi nkaho nta murya rwaba rufashe kuri iyi nati. Ni ukuvuga ngo turarukuraho ducurange gutya. Mwumvishije itandukaniro rya major chord n'iki na minor chord. Irindi tandukaniro ugende kuri sounding cyangwa se voicing uburyo bivuga. Minor chord zivuga somehow sad, umva nyine ufite akababaro. Noneho major chord zikavuga happiness, umva ufite ibyishimo. Nk'igihe bari kuririmba indirimbo nk'amasebe ni cyane niyo usanga iki major chord, kubera yuko ibisirimba, kubera yuko abantu babishimiye n'ibiki. Noneho minor chord kenshi umva yuko ziri sad mu worship, mu ndirimbo ziteye agahinda n'ibiki. Ni yuko ari ryo tandukaniro rya minor chord na major chord, ariko tuzagenda tubireba imbere neza uburyo byubakwa, uburyo bwimbitse. Nibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo iyi ni iki, nkuko tubibonye ni E minor chord. Noneho nituza hariho n'abandi bayifata gutya bagakoresha iki, iyi middle finger akaba ari ifata kuri uyu murya, iyi ring finger ikabafata kuri uyu nguyu, gacuranga gutya. Muri kubyumva umwanya wo gukoresha izi. Noneho reka turebere hamwe uburyo bafata iki, uburyo bafata D minor chord. Major yayo twabonye ko ifatwa gutya, ngira ngo twarabibonye. Noneho minor yayo ni ukuvuga ngo minor y'iyi chord ya G major, twabonye yuko dufata G major, dufata major chord tugafata gatatu y'iyo major chord tugakora flat yayo, kandi gatatu yo kuri D major chord ni iyi ngiyi, ni urutoki rufasha ahangaha ku murya wa mbere hano hasi. Nimba ni ukuvuga nimba rura tugakora flat yayo, turarwimura turuvana aha turujyane ahangaha. Ni uru nguru turaruzana ahangaha, tube dukoze flat y'iri nota iri ngiyi ariryo F sharp, turayizana tuyishyire he ahanga muri F. Mwabibonye? Ni uku nguku biba byoroshye cyane. Gusa nyine iyo mibare wenda nicanganye nko ku mutangizi, ariko tuzabireba ni gute bigenda. Mwabibonye? Noneho ubwo nuti tukazana ahangaha, uri kubona biragoye nimba twari dufashe gutya, sibyo? Ni uko twari dufashe kuzana urutoki ukarujyana hano, uri kubona yuko bigoranye. Turakora rearrangement cyangwa se tuzongere tuzarenjinge neza, tuzishyire ku murongo neza. Ni ukuvuga ngo turekure, sibyo? Turekure tugiye gukora rearrangement. Turafata noneho uru rutoki rwa ring finger, arwo rufata muri fret ya kabiri ku murya wa gatatu turutse hasi. Noneho urutoki rwa middle finger rufate ku murya wa mbere muri fret ya mbere. Noneho akaganuza akagahera gafate ku murya wa kabiri uturutse hasi muri fret ya gatatu. Muri kumva ukuntu kari kuvuga gateje agahinda. Ni sadness. Ni uburyo ugira iki ifatwamo D minor. Noneho hariho n'abakoresha izi ntoki. Urunguru rwa middle finger akaba ryo rufata ku murya wa gatatu muri fret ya kabiri, urunguru rwa
ring finger, iyi middle finger niyo ifashe ku murya wa gatatu, tuza hasi muri fret ya kabiri, ring finger igafata ku murya wa kabiri muri fret ya gatatu, noneho urunguru rwa index rukaba ari rwo rufata he ku murya wa mbere muri fret ya mbere. Benshi cyane abanyamuzika benshi bakunze, most guitarist bakunze gukoresha iki, gufata gutya rimayi. Nuko nguko bivuga. Reka turebe aya ngaya yonyine, tuzakomeza tugenda tureba n'andi mamineri y'ayandi manota nitumara kwiga n'ubundi ariya mashapu, amameja y'ariya mashapu twabonye nka G sharp major. Tuzareba uburyo bayifata. Uri kubona yuko nimba iyi G major code ifatwa gutya, nituza aha ngaha tuzaba dukoze G major sharp. Tuzareba uburyo bayifata, biba bitandukanye kuko ho hazazamo n'amabari codes. Reka tube turebye izo mineri. Murakoze cyane, reka tubashimire uko mwakurikiranye iyi video. Nkeka yuko hari icyo mwangutsemo. Dukeneye share zanyu, like, comment, noneho na subscribe. Muduhe comment nimba biryoshye, mutubwire nimba hari icyo mubona twahinduraho, nabyo mutubwire. Murakoze cyane, reka tubashimire.